The earthquake flattened many buildings in Myanmar's second largest city of Mandalay. Di daisa yo ngalayin lâu nó à bọn nó tham gia sa nó tất loa đất mà tham gia sa nhỉ bọn nó tham gia sa như thế mà cho nó biết mà lại lùi nhà ấy xí cho nó rồi khai này mà tham gia sa như thế lùi à luôn ngalayin lâu đó cho nó thoát bí bọn nó cái này cái cho nó rồi bao nhiêu ngày rồi cho nó từng ngày trên đi à bọn nó như lùi đấy này tu mi bà tu mi bà biết thôi chuyện này tu mi bùi chuyện mà tu bị như thế này bọn nóအခုလည်းဒီထဲမှာ9ယောက်လောက်ကဒီလားမရှင်လားမသိဘူးမပြီးနေသေးဘူးပေါ့နော်ဘာမှလည်းကဲထုတ်မကဲထုတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ခဲကတော့လောလောဆယ်ငလင်းတန်းကြောင့်ဖြစ်တော့လောလောဆယ်အင်းကြီးမရှိတော့ဘူးလေအင်းကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒီပြရမရှိဘူးမျိုးယာယီလေးဟိုစင်တာငယ်လေးတစ်ခုလို့ပြီးတော့မှနေတယ်အဲ့ချိန်မှာလောဆယ်က